Longlea hoelam ki kedo umla pheralong an West Karbi Anglong pen Ribhoi District DC lapen SP Angbong kachingwai. Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom team Karbi Anglong atum Longlea duye hoi kachere kom thek thepusi hamphang asong karbok pon. Jongthunga havar nonpu anta ke mesena to waravela. Kardom pini prime tama birta long pen nili sami jirbon killing pi nonar jik tha birtang ton pen Meghalaya pen West Karbi Anglong angbong pardun ron pen adu e hoilam ki ke dovera dimalong hin angbong monsam kapathirjia phanpura sabuda BOP irrigation IB along West Karbi Anglong pen Meghalaya Ribhoi District DC pen SP angbong monsam aparman kachingwai padupon Meghalaya State pen West Karbi Anglong alongle adu e hoilong monsam kapadupon chia phan phongko anlo kachingwai po Kidam tang pai ni phai trokarni Hamren Deputy Commissioner sa Hemalong State Hinyang bong monsam kapadu poncha phanpura DC SP chingrum si chingwai ponlo Laswarni thoramat Guwahati rong supialong Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangmang bong monsam lapen ahoy kapathir poncha pharman kachingwai padu ponlo Bonta longlea hoilam ki kedo bangke kai ke sonsi Meghalaya hintensi nangching chuwai pitsi ke onglo Lasonsi kiram tang pai ni phai ko rapti la pen ko rap corning pardun ron pen West Karbi Anglong lo nang lutsi hin arat la pen right ko masai khia tuang bong nang tenang ni tinia sonsi to koklo Bangso putak ke bang journey monsam kapathir ponjia phanpura pini puthot West Karbi Anglong la pen Ribhoi District DC pen SP Angbong kachingbai padupo Bangso putak West Karbi Anglong Deputy Commissioner Utpala Saikia pen Ribhoi District DC RM Kurba kaningje ponatengke kiram tanga porhut alam ki ke do putak tingki chingwai ponsi monsam kapathir ponjia phan hin ke ton kelanga tumsi chibor ipon thu po pusi ninje pon keep their vigil. We have requested DC Ribhoi to see that no people come from that side to here. Yesterday what occurred over here, so that doesn't happen. So we discussed on that, and we will also maintain our side peace. So we have requested our superintendent of police to ensure that people do not become agitated, and we discussed about law and order situation. Kadai naman ta ka jingja ka gaman kasni actually kala sedang gani ka jing yakin administration ni hakaba we local nang isasyo ndai ka to ka issue kala dong ka jing solve mo kala dong jing sup ministry ndai menen pedel jaba ki one visit ki visitor ni ndai ka we nga kwa ban ong bak kumba pi active hi ba menta ki ni sarkar bra artli ka sambat ka Meghalaya ki dan hap deng ka jing yakren ban pen be yo usan te hakabaya de berkata ni kerpat yaki drill ba yano ru ki sengkem de ban perbuk ane ban kumta ke ban wan shikini ki jaka di border area Bangso hut KACM Prodip rong pikaning je pontwa tengke West Karbi Anglong la pen Meghalaya angbong kacharbo laki non hela lama matsi kalilo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council hin pen akimang lake Block 1 la pen Block 2 along le bangke chujeng bat jirta tanga phan thek Lasi state hinia sarkar atuma hin pen sedame ladagara phana bangke insam chin pen padulong nang chipusi em Prodip rong pi ninje pon Dai su mone hoklo lage mountain kali kita ili tum ka chimi ka chiji nei ba lage itu 1951 itu kiba emergency umbadi tu la sohor kini kala foto sini ke dokitang pula asi kita antani anta mene to council kachari ni to kon si mama tala social itu stand tiblo je itu ke ek antita block 1 to no block 2 to no long day pipe si so te kata ni tu kita antang di si council ko chibi sa phane tu ma ju te tong la ala mu te thon immediate da pop to the alam to ni gelo
shooting nasi no bangke ko yang rin si dulu kalau so di ni jangan tak mesti bangke je balong leta ni tu mana pada tu malong leta pipi ko bangke alang ni jangan tak halapu kes e hin pensedami alam ki ke do dimalong humri damsi ahoelong ke dwara tumaphan ani pathirika bangso hut kes e mai phu samson teron pen kaninche ponatenge ahoelong sorkar tum kaching kipa meka videt penajok ahoelong monsam ka videt jangring si thekponlong lopusi injepon Karbi Charlie song ke laut pini der leli tum ke claim no pukali like since from the beginning ni tum ke haprang pada Karbi Anglong la so how war a boundary bang ke haprang pada tum boundary seal nei puke batai ni tum memorandum mate pin pur lo pi bom se tame government tum bela so anu kachi den de that mate la so like daisical attitude bang no ta do bo asi la bang ni tum asam government fan ke jasemet pet so dak pe ni tum pin rem lo la pini Karbi Anglong autonomous council tum stame la so putha ka bang ke pini law and order fan lu flot malang tum bang ke ka du go bela political issue bang ke lang thu the la puta chokche like political issue pe nak posi political level se chingwai nang posi chief minister pen danglo kar benglong autonomous council long ke do ke thik ding tum dal so puthak chelang dun bensi prabjin pa so border bang sil এটা টেম্পোরারি আউটপোস্ট দিছিলে হে আউটপোস্টটো মেঘালয়ৰ মানুহ আই পেলাই মেঘালয় পুলিচ আই পেলাই কিবা হল কিবা কাৰণে ইহঁতে ভঙাই পেলাই উলুগুঞ্জি লৈ গল উলুগুঞ্জি লোৱাৰ পিছত যোৱাকালি আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা 20-30টা গাড়ী লৈ আইছে আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসন আইছে ইহঁতে আই পেলাই ইয়াত যি অৱস্থা হৈছে যি হাংগামা হৈছে ইয়াত হাংগামা হোৱা পিছত আজি ইয়াত প্ৰশাসন আছে কিন্তু সেইবিলাক এনেকা কিমান দিন চলিব আমাৰ টেক গিভ এণ্ড টেক পলিচি এটা কথা কৈ আছে যেতিয়া আমাৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কৰ্ণাৰ চাংমা ইয়াতে গিভ এণ্ড টেক পলিচি কৰি পেলাই ইমান হাংগামা হৈ আছে কিয় এনেকা হৈ আছে যদি আমাৰ বৰ্ডাৰ এইটো মেঘালয় যোৱাকালি আমাৰ নিউজত ওলাইছে যে উমলা ফেৰ ৰিভিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ওলাইছে কি এইটো ৰিভিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেকি এনেকা মেঘালয়ৰ পৰা নিউজ আমি শুনা পাইছোঁ গতিকে আমি CM তুলিৰাম ৰঙা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বৰ্ডাৰটো অতি সোনকালে সুৰক্ষিত কৰি দিয়ক নহ'লে আমাৰ মানুহ যোৱাকালি আমাৰ গোৰ্খা মানুহ লগাত আমাৰ কাৰ্বি মানুহ হৈ পেলাই আমাৰ মাটি মেঘালয় মানুহটো আমি ৰখিছোঁ ৰখাৰ পিছতে আমাৰ প্ৰশাসন আহিছে কিন্তু এনেকা হ'লে আমি কিমান দিন ৰখিব পাৰিম Ulukunchi pen himari rongphar Karbi Anglong live Kedam tang pai pai ni pai ko ra plila pen ko ra phorni umla pheralong longlea hoyalam ki kachihuri sai phuthak pini ke SYC sai hemalong ke SYC KFA KSU song hin pen pherang ke mai kangni Kedam tang pai pai ni pai ko ra phorni umla pheralong atu hoyalam ki nang klang roka phita Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum thangna dalam ka vedun det pen gangsam dun ria bangke nilitum ningtuklo pusi pherang ke mai long ninchepo We are concerned about the mounting tension in area along the border, particularly in and around Umla Fair. As appeared in a section of media following the joint press conference, there have been 3 instances of a section public with police personnel from Meghalaya intruding into areas within West Karbi Anglong. The recent one was on the 25th of August 2021. We strongly condemn have been potential cause of a serious law and order situation in the area. We appreciate the Assam police and the general public of the area for hurting on imminent law and order situation. Kedam tang jakhong ni phain ko ra ke thomarni Assam la pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma la pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma banghini ka chingwai give and take policy along West Karbi Anglong aduya hoy Block 1 pen Block 2 Meghalaya phan ki PG polama bangke nitum chedonu thekhe puta pirangke amai long ninje ponthu tang July ko ra ke thomarni Shillong along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma la pen ke Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma alang tum ka chingwai long hala so give and take alamal tum chingwai ponlo also give and take along gala tum la song se pulo je khana para bangke Assam phana pidian non la pen ke block 1 block 2 la bangke Meghalaya sor phan pidian nang alang tum la bang so ka chikroi la bangke nilitung kroi thek the athema Karbi Anglong along le chepang pudet pensi Assam along le chepang dangji la pu bangke ni tum kai ke por tamini tum kroi thek the la se non la bang so asoluk so da tumo la ke jab longpok la ta hala so taring ko ra trok July arni ka chingki det pe na PC arni bang sitame Meghalaya sor bangke alang tu angkin chepa the bomsi Karbi Anglong along le alang tu na ke che raji phan bori bomlo Jongsi pidat pulote la ke Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum la pen Karbi Anglong MP la pen MLA tum adai che enangji
Lapen bang sor ni bangke ke bang ji obe kimia tuma phana bangke arni ki ika sonsi nangman det puputa phirang ke amai long ni jepo. A constitutional boundary except now till today nitum list paper ajolong history ag langdang ko pulo tela 1951 the poetry they 1951 the poetry purate Assam government ke unitarily amithang si alang tum lasu gazette notification 13 April 1951 alang tum si Assam government si direct papas Hanap PKS hin pen kanije ponthua tengke Assam government pen Meghalaya tum kachingwai give and take policy along ke jongdam analamta nilitum kroidunde athe constitutional boundary atengsi dowernang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council Assam Govt la pen Meghalaya Govt tumaphan klartak pen thanpo give and take policy eto policy logot jodi Karbi Anglong mati jodi korba area jodi Meghalaya government khane dibologia hoy jay eto ami Assam government against to আমি protest করিম তার পাছত আমার কার্বি অটোনমাস কাউন্সিল against গভর্নমেন্ট against আমি protest কৰিবলগীয়া পাইছো এইটো News report Longsodar Inti Karbi Anglong Live. Lakhakre pho Mahamaya constituency ke parlu denarong jungthung habar nonpu anta kedam ke bang aphan ke mesena towar ka bejok kangting kro rong raratum amithang akhi chipadamsi towar long sangtiar long ke thoga sai ke de jungthung habar lake pini pinable ke seng chomchoma rong lapu ke kalilo ningkan ko an pen lo ne ke seng rong man binong lo bonta nonpu anta raratum ke mesena towar ka cheleng dun long le dera bangke sorkar tum kelang kapang khre joglu pusi jongdami me lam bino Bangso kangting kruwa rongara phan ke ese hinpen kilang pon pidera jok rongari sola pen rongara tum mithanga khia da chipadamsi sarkar phan chulang le pin pen mithanga rat ka cheleng messenger phan pura tobara long sangtiar long ke thoga sai tengpo lasila bangso rongari so tum ko son pensi ke claim ke dam pon ne bangso putha dena ronga phirang ke bikrom teron pen le arju ponsina Oh, Kardom Karbi Anglong live kelang ratum duan pinili tum Karbi Anglong live niltum ladak jasamet jungthung athoi mate inglong arlok kedai kedo labangsu kangting krorong sidolo labang ke jasamet Mahamaya constituency si ke parlo ponlo ladak labangsu jasamet nili kamera man pakalang ponitu labangsu towar ke non happen kalilo sarkar ben kipi labang ke PWD scheme me si piponlo lasut ke contractor bang Rajen Bora lapen labangso asai bangke labangso PWD asai mate labangso towara bangke PWD pen scheme ne ponlo setame kopi alam ki tongge phopono ne labangso blacklist si puri ponlo la si pini nili jasmet cameraman pan pakang ting tunge lalo daga riso atum kadu riso janga tum kadu thur paksi ladak kangti krorong rada tum thur paksi riso janga tum kadu thur paksi alang litum pedap pen alang litum sarkar phan chiki ke pin pen alang litum arlenge the mate engineer tum phan chiki ke pin si alang litum labangso towar alang litum pedap pen alang litum sangti arlong ke thok ameta alang litum ameta tangkapi ni chingrung ring tisi alang litum labangso sangti arlong ke thok asai alang litum dengkolo pe Mithanga rong ka chingthura saya mo pendang lok towar ke no kilit parpi ga jok ison baga war sai doji mine pura kangting kro rong youth committee mahang pathek ponsi ke chengsia saya mo lake towar sang tiar rong ke thok pensi saya mo pangcheng ponlo sai paper la sakini tum dake KAYC pu youth committee sensi mane ne tum lada army ke jang mane tum ke jepen kedapen ke an choche aja choche sutami tum thurpak pun sila dak kam claim lo mane lo to war anu tin han chong hom stami ale delo mane aju sia sarkar lewan choche tami baki sarkar ma patak tin pen lo kosong solo towar alam nge non bange do la daga lam anta tempo ka chingkoy utto ka chingkoy sai ker kup ka chingkoy la daga lam atum anta duk do pik pik lo dak hala teron hemang den la so long tabak ka chingkoy ka chingku kon ano ne la si pukalilo nang tum rong ma sore pupa kana la le kene etok nang kusibang ka chingwai lo potun malana ningkane semar mepinu mas towar ke amilo malo nang bonai ji asal kar ke do bu bom lo nang bonai ne delo na so dak penang hitum ta deng kene leng thok lo ke ho Lasinili tumaphan setami mesena towar nang piponang ji pusi jongthunga ra hin pen KAC kachari tumaphan kachuning ripadopon Denarong pen Bikrom Teron Karbi Anglong live
Kebang G Karbianglong Autonomous Council kili kahut BJP asong aphan jakong horang ki pidunjia phanpura pini balipothar long sarupothar MEC constituency ang kang aparman Bharatiya Janata Yuwa Morcha klem bagamai kangni Laso amai long BJYM sarupothar mondol committee amai phu Raju Singh Narpen kachari ponamai chunbang Anil Tok Bipensi Clardak pen lamjai ponlo Mailong aluhiaman pen BJYM East Karbianglong District Committee Maipu Bidya Singh Inti kachetong dunalong Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti BJYM East Karbianglong District Committee chunbang Rangkamar Teron Singjati Sopen Danglok ke ongdung BJYM klembang atum chetong dun Mailong kachetong dun aluhia tumpen BJYM atum BJP Ratcharia songalong kupuson pensi kachirap chitu dunang jima lapen yuwa mate risoi jang atum aphan kangthur ponang jima bang soputak chingki chethan pon Jasamet ki charli tok langahin kapathu kijuyahin rakia hormu ke parimre de japan kebla pen krehiniang dengki unduna tumaphan karcho pen angsong ang deng kacharli anathu kangthur dun la pen sarupothar mondolang kang usomaratum school dun madun dema hai hue phutak chethanchi mum padupon Bokajan pen ananterang Karbianglong live Tangte pini prime time abirta ke ila pansi kang toniklo